Kamubani. loEzra Beke lapha nyawubona ke namhlanje soqaso lockdown nabo curfew ukuphatha njani indaba le corona? I-corona vele siyaletha ama-devastation ezimpilweni zethu kakhulu. So njengomuntu oziphilela ozisebenzayo kunjani ku? Ibhizinesi yabe slow kakhulu ngenxa yokuthi abantu phela ama-customer kumele sisebenze lapho bevalele, they are not able to move, akulanto oluhambayo. Manje kuyaphileka njani, kuyathiwanga? Njengalapha kunzima vele, akukhanya, akula direction ukuthi kungenzwani, abantu baphila nge-hand to mouth. Wena umuntu othanda ezemidlalo yenguqu kuthiwani ngebhora? Ibhora kuthule, akuzwakali, liyaqala libuye lime, akukhanyi okwenzakalayo, i-clear direction ayikho, asikuyezwa lutho oluthile. Uyahamba endaweni zemalokitshini ngale abantu bathini, balandela ikhefi, balandela imithetho le ekhunywa ngayo? Abantu ngathi majority abayesaba, abantu babona ngathiwa this is just it's a game, like ukuthi umuntu kayesabe. Abanye vele ukupractice social distancing akwenzakala, emabhokisi store abegcwele ngesikhathi nxa kuvuliwe, vele abantu bagcwala indawo yonke nje. Amashabhini kuyagcwala futhi lapho? Emashabhini njengomuntu onganathiwa, amashabhini abezinkonzo-ke kumiwe? Ezinkonzweni kumiwe. Akula lutho olukhona? Akula lutho. Njengoba ubona ethawuni bahamba abantu, ikhefu iqala ngo-6. Abantu amapholisa akhona abepatrolayo? Amapholisa angazenhlangane lawo ekupatroleni, but nje kuphela ekwabona khona nxa egijimisa abantu emakhethi lapha, like kodwa okwekhefi lokho hayi? Akwekhefi angingabananzeleli. Ungabalayo uthina abantu bakithi ukuthi benzeni? Kunzima lapha, it's a K22 situation. Njengabantu abangela ama-investments, ongela employment, sometimes it's difficult for someone ukuthi engazilokha down as quarantine yena ephila nge-hand to mouth. Asiyabona.